State Minister wa Microfinance Haruna Kasolo kandi Vice Chairman wa NRM wa Central Uganda yayiragana so kwari kuza kurwana n'abakozi ba government abatari gukora imirimo yabo ekiriyo n'ekijumisa government. Minister yabigambo baba bari omuhuru yo kugaruza obushagiki bw'amanu bw'ekigombe cya NRM mu Buganda ehurira kumanywa nka Buganda ku Museveni. Nemwegendereze Emmanuel tebatuba kola nsubine mulonda abantu abagenda bakolera mulonda abakulembeze abasobola okukola emirimu eno wansi ku ground mulonda abakulembeze abasobola okulwana nabo abalwana nammwe. Omukolo ogwo gwaba omutawuna kanso ya Ntwentwe omu district ya Kyankwanzi. Minister Kasolo yashaba abanya-Uganda obutabuzabuzibwa ngo bahamira hari NRM na President Museveni ngo habwo kuba obushonga buco butakaterire nobuza kuterezebwa. Land fund tuwenga tuweza sente mu ministry ya lands abo balandi no yabatawanya tubaguleke ettaka tusalesale ebyapa tubibawe musobole okwekulaakulanya ku ttaka lyaffe. Abali ffe tuzza wano okubegattako tubeere eddoboozi limu omuba mubadde mulina okutya nga waliwo ekiragiro kya pulezidenti tugatte eddoboozi lyammwe ku lyammwe mumanye nti temuli mwekka mulina ababaka ba NRM mu Buganda. Omukaruru k'omwaka gw'2021 obushagiki bwa NRM bukacendera mu Buganda kandi egi niyo nshonga habw'enkya bebembezi ba NRM mu Buganda batandikire huriro ya Buganda ku Museveni barikwenda ngo bagaruze obushagiki obwo. Abantu nibabagoba kutakiri bandi bakobyeko nga babagobye ku ttaka lya forest reserve kyokka kitegeerekeka naye bamanyi kye bakola Ssebaana ne Baluuna baddira empenda zewandigambye nti zandibadde zikoma basodde gyewayitidde gyewasanze kolas ne bazisembeza. Ekyaleeta ensonga z'ettaka mu Kyankwanzi disitulikiti wano eno ekisooka mu mwaka gw'ekyenda omugenzi Dr. Samson Kisekka yalanga ku leediyo ne bayita abantu okusenga mu kitundu kino tebabaawuliramu mataka gye basenga. Omakula gandi okwatira ekibiina kya NRM bendera habwa MP ow'ishaza lya Mwenge South mu district ya Kyenjojo Honorable Mary Kamuri Kuteesa yaraganisa okwari kuza kutamana mu ntaasya y'amaka baheza okumukwasa obwebembezi. Entasha y'amaka kintu kikulu nisaba aba Mwenge County South kandi na region ya Toro yona tukole muno kurora mutuimuche entasha kurikuraba mukirime cyo. Mary Kuteesa ebyabagamba ari kutongoza campaign ogwo yayongeraho ngo naza omu parliament kufayo okureba ngo Mwenge South yatunga ebyoma by'enguudo biri kumara hamwe no kureba ngo boreka yanywa amaizi marungi. Abatwetoroyire ubwo kusanga amaizi agabarugamba safe drinking water rundi aganya kulika hakatakwa ebyenju. Percentages abantu zona ziri above 75. Yito yetu ni struggling of 6%. Hano ikizibu kya mani aho. Hawokuba no planningira Kyenjojo. Eyinde population y'abantu 5,000. Okaginganiza nendi eyintarkwija gamba district baitu abantu mtwaro 10 yonka. Kyenjojo n'obukoto bwayo ukaginganiza na Fort Portal City n'obukoto bwayo aho hariho imbalance. Kamuruhuna nagira ngo yahirize no kubagana bebembezi batahibo mu cyange cya Toro okureba ngo cyange eki cyatunga ikoro nari industrial park. Hati nimba sawa ndaro to stake aside kutemanga na maguru tukute aside turwanire industrial park obusobozi mubuha barukwijja kusobora kugisera hati ekaije katandika. Amakuru agashakwa Thomas Tumwebaze na Daniel Bingana.